Na insyabot dun hay ni, muna haamuyin an-nazi'ati gharqa, tungod pa amuyin pag-ig sinya walihan sin kafir. Amuyin biyita dun hayaon sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pa amin malaikat magkakawa sinya walihan sin manusia. Malakal maut, amun siya in piyangunahan niya katan, in mga malaikat amuin iban niya magkawa sin nyawalihan sin manusia, bang maabot na tumubtob na in parsukuan niya longta, din di hababaw sin gumiini sibu da Islam, iban kafir. Doon hay ni, tiagnaan sin ayat, paamuin tungod pa pag-ig sin nyawalihan sin kafir, amuin wayroon pag-ayad longta doon hayaon, amuin ini longta bukon siya amuin kawaon bihan bisurun bot malengkan longsin atawa lang tatangsuon sumakawa bugnusun longsin bahasa. At isim bugnusun ini amin pagtuyuan longta laruton dahil nga pamaranan niya in amoy inyawalihan sin kafir. Bot malengkan in amuin mga bariman, lando maayad mag iniig sinyawalihan, sarta doon haon magad, hakabtangan sadya si malakal maut, magad inyawalihan si mumin gumawa, inut-inut bihan, bialong niya sa pantun sin amuin, dakan sin tubig, halawm sin gunggungan sin taubang minum tubig, at tinaagak-agak bihan, gumawa dahil halawm sin ini jasad niya, in unuyaon, in nyawalihan bihan, inut-inut siya gumawa. In hikato niya siya pahansin Allah subhanahu wa ta'ala dunhan, damikyan mga malaikat amuyin ini daraakon dasin Allah subhanahu wa ta'ala, amuyin magdaralong tasin ini risala sin Allah subhanahu wa ta'ala, atawa pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga daak niya, mga kanabihan, karasulan, longta, paratungan sin mga wahi sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta doon hay masabot tara yung mga sipat nila doon hay ni. Damikyan, in hikaupat niya, amuyin mga malaikat longta, doon hayan, amuyin nagaapas-apas sin amuin hinang piyangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon hayan, amuin ini lando sila, bihan, magsinapatan sila, maghinang sin hinang marayaw, piyangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasabiqati sabaka, wal mudabbirati amra, inhi kalimaniya, amun laungta, darakon sin Allah subhanahu wa ta'ala, magpajato sin kabayan sin Allah ta'ala pajatuhun, di halawman sin gumiini. Naman jari, paggayaon siyabot dun haon muna-munain tungod pa amin pagkawa sin nyawalihan sin kafir, bang takitaon hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiagnaan niya rin haamuin pagkawa sin nyawalihan sin mga mu'min. Na sabab ito lang ta, akaron taroon haon in amuin ini Quran mahamulya hapagkawa sin nyawalihan sin kafir. Hadis biyita hi Al-Bara ibn Ajib radiyallahu anhu قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكث في الأرض فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض وجعل يرفع بصره ويحفظ ثلاثا فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر. Biyita doon ini sin hambuk sahabat Al-Bara ibn Azib, laung niya, gimawa kami ini sarta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati na nag-aakad sila, iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pa maksud nila
mangubol pa amuin hambok ansar long ta nawapat manjari di matong kamilong niya madtukap pa kubol at niya wala sila amuin nakapagdungan sumagawa nakaabot sila pa kubol bihan amuin sabo na long ta hibutang dakuman palom sinliang bihan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya limingkod sarta in siya imaalop pakiblat manjari in kami katantan nito limingkod na kami sablong niya bihan limibot ha Rasul sallallahu alaihi wasallam bihan at inialop nila madtupa amuin ini at inirapit in Rasul sallallahu alaihi wasallam pa ini pasadlupan dahin siya hasubangan bihan sinamin pakuburan nito na doon hayaon bialong niya sinsa pantun aon manok-manok timatapu haon na mo katantan maksud doon haon amin wayroon biya mga hakita nila sipat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya madto sila amuin nangangannal bihan marayaw jajakahan nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab bialong niya sa pantun aon manok-manok katasin una mo di kayo mabaya makalupad imanok-manok kedto amin hati niya sipat sin amuin sila yadto hatungod sin pagkita nila ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta long niya aon uulinan niya long niya kahoy-kahoy ampa niya long niya piyag kahig-kahig palupa madtubihan ampa siya long niya ini humangad pataas sarta dumumul palupa bihan ubos-ubos siya to humangad siya pataas dumumul na siya palupa ubos siya to humangad na siya pataas dumul na siya palupa pag ubos siya unlong niya ini pag-angkat sin pamayhuan niya pataas nakatulong niya inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam ista'idhu billahi min adhabil qabr pagpatilibon kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala dahing hasiksa sin pakuburan. Atin niya, suway kita daran nangangayo pagpatilibon pa Allah subhanahu wa ta'ala dahing hasiksa sin pakuburan sabab insiksa alam kubul lando siya mapangsan. Asabab yan kakitaan ta insura ini tiagnaan siya bisararo na hinintungod pa mga kafir bang sa upama rumatong na in waktu nila. Bihan. Bang unoing kahalan nila doon haon hawak tusin pagkawa sinyawalihan nila hawak tusin ini kahalan nila halom sing kuburbihan doon biyay ta doon hainisin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta uslong niya imian siya madtubihan Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr ini nakatu in Rasul sallallahu alaihi wasallam imian bihadto ya Allah ya Tuhan namo mangayo ako kay mo magpatilibon kay mo ring haamo in siksa sin pakuburan bihadto sabab na in Rasul sallallahu alaihi wasallam law ta kakitaan niya hindi ta pagkakitaan sabab in siya law ta aun parsugpatan niya ini nakabidda deng ha katan manusia tungod pa Tuhan Rabbul Alamin. Doon hay nilong niya, biyayta doon haon, kahalan sin ini mu'min iban kafir, doon kahalan sin kamatay kanila, iban sin tungod pa amin parkala halawm sin pakuburan. Unahan ta sa buton paagaron ha amin ini ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, wan naziati gharqa. In pagtangso sin ini malaikat sin ininyawalihan sin kafir doon hayan biya sa patunlong niya amuin ini tao amin lumos yaon hati niya lando masakit in tao malumos amin buhi kaubihan manjari lumuson kaubihan amot tin mabugat din ha mabugat lang ta so biya ita doon haon long niya ini mahabain hadis ini ta sumagawa kawaon na to nasadyain amuin kamaksuran niya katanta long niya doon hay ni apabila in kaaunan sin kafir dumatong na in waktu niya bat karna amuin magbutas na siya iban sin dunya ini sarta in siya harap na paadlaw akhirat numaog in malaikat deng hataas langit mga malaikat amuin long ta makusog pini sin Allah subhanahu wa ta'ala malaikat makusog
doon haon sarta long niya in pamayhuan nila itum bihan ubos nagdara sila yaon saput daing ha laom sinarka ubos long niya limingkod na in mga malaikat yaon doon hasakira-kira biya sin layo sin pangatod sin amin tao sung mapatay yaon hati niya malawak-lawak sila bihan. Pag-ubos lang niya doon hayaon, paglingkod nila ito, rumatong na imalakal maut, limingkod imalakal maut doon ha, tungod sin unia. Amin usin tao, amuin, sung mapatay yaon, ubos ang paisya imian, ayyatuhan nafsul khabitha, ukhruji ila sakatin min Allahi wa ghadabin. Long niya yakaw, ini nyawalihan sin tao mangi, tao malumi, sabab malummiin tao nagmamaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Guwa na kaulong niya, dahin haamuin ini jasad mo yan, harap pamulka sin Allah subhanahu wa ta'ala ibandukal niya. Amon tin himumungan si malakal maut. Doon haon long niya, pag iyan sadya si malakal maut bihad to, inyawalihan niya, yaon habaran niya, amuin mapulak palikbihan magdarasan inamuin uno niya hati niya sa kaulaw biya di mabaya gumawa dahin doon haon dahin halaw man sin amuin jasad sin tao mangiyaon tao kafir yaon bihan laong niya naroon hayaon ini laruton na siya bukon hadya laruton sumakwa ini bus ini kuanon siya bugnuson. Hati simbugnuson ini pagtuyuan siya laruton. Ikon ding habaran hamuk-hamuk. Inyad to. Kawaon ding habaran niya. Na, biyata doon sa pantun long niya in pag-ig kaniya, biya long niya sin amuin paglarot sin amuin ini hibutang tabi mga palmadani yaon hinangan siya ring haamuin bulbul sin ini bili-bili. Aun sa namin bulbul yaon, pag hinangon yan mga ini palmadani, pagkulangan sin taubihan, bang mga timpo paso, na makaganap biyad to katantan, makatawang kanila amin na supaya kasandalan nila in, aywang timpo hagot, kasandalan nila in hagot. Doon haon lang niya, biya sa pantun, doon haon, basa, pag ubos laruton siya, bihan, bugnusun siya, inyad to. Na, lando mahunit bang magbugnos kaw sin kuan yon sabab mahugot siya pag ubos basa pa isab inyad to lando siya masakit sabab donan biyata si mga sila magtatapsir in amin nyawalihan sin kafir doonhan amuy in maubos malakdag makuan malarot in amuy in katan sin amin longta uno ba ini darakanan sin dugo yaon katantan bihan, malarot pa pagawa. Bihati namin biya sa pantun niya. Na ingkatan lang niya sinukat yaon magkabugto-bugto, sarta doon hayaon ini maglanat ingkatan sin malaikat yadto hatas sin langit. Iwan si malaikat yari hababaw sing guming ini katantan, manglanat kaniya. At si manglanat ini, magsumuk na hamin tao ini kafir yaon doon hawak to yaon. Na pag-ubos yan tulong niya, tambulon na in lawang sinlangit. Doon na yan. Tambulon in lawang sinlangit. Sarta doon hayaon, ingkatan lawang, aun tunggo niya roon haon, mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala, di miki palabay sin tao yaon deng ha mga amin lawang sinlangit tutungguan nila. Kataan si mga malaikat yaon. Na doon hayaon lang ta, pag-ubos, na di lang niya lumugay roon, bang makawa na si malakal maut inyawalihan sinamin tauyat to, di ini lumugay doon haliman niya, kawaon na si mga malaikat, amin mga kukusog yad to bihan, inamoy inyawalihan sin tauyaon, pag-ubos yad tulong niya, putuson nila na bihan sin, amoy ini saput diara nila ring halom sin narka bihani pagsaput kaniya. Na roon hayaon long ta
ini sumakat na sila pataas sa langit, dahon na inamoy niya walihan nito, pataas sa langit, na pag-ubos, doon hayaon, tiap-tiap aon kalabayan nila mga malaikat, hautan sin ini, langit ini, iban sin gumi ini, na imian bihalong niya, ay kansiuta niya walihan, inamoy nakalando, na inamoy in baho yan, ilumi yan lang niya, yaon na kanya katanin sipat mangi, diara, biha, na laong si mga malaikat nagdara kaniya, laong niya, hikuan sa inilaong ni anak hikuan. Amo na yung sangi ngan piagngan kaniya sin maas niya, bihan, dahil di hababaw sing gumi ini. Sampay laong niya, sumampay na sila madtupa, langit dunya, na miki ukab, in mga malaikat nagdara kaniya, na roon hayaon, way roon dahing ha mga lawang sin langit yaon ukabon kaniya. Sababing katantan di mabaya makasuod in taoyad to palawang sin, in amin lang nyawalihan sin taoyad to pa, lawang sin langit, na amo na lang niya biyasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, la tupattahu lahum abwabas sama, wala yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar. In kafir, di sila kaukaban. Lawang, daing hataas si langit, na lawang langit, langit, daing di langit ini panagnaan ini, hadunya, bihan, iban di tuod sila makasud palawang sulga, suway makasud in unta, daing halungag sin buli jawm. Ang pamakasud sulga im mga sila yaon.